te field trip to hey Indiana downtown chunga stadium pui tak Indiana State Fair magdo na ni pui zau khome hele Indiana State Fair Rinrin te school bus he ron kal ron ting sup to magdo na ni yan din hey anu len pa zui thei zui boka chen mani fa lo chak ko hi chaperon an pia dang fa te po group te hin kan en ko sak le boka ni mo tarin na ka ngerin din te he ha ta ni hala mai bi fa den no chong ta nga zibri tu no lian le to ka lia cha zel ni Nanu maka tim mere tanin ho chu asia ni kalau lihat zela slide doon pur le mai ni he dia nak cuma sekolah pangdang at kana mundang at kana non kal laman ni sekolah dang at langin elementary sekolah no panghaw CPR tidak zero nih. Centa dan hey basketball lampang field trip enin kan kala hey school dang atangin Hmeichhe basketball in khelna kan endo na ni hi taka endo chan sumne pai tam tak pek tura ente ani a no pang hota na hianin hei a thlonin no pang pakhata na
That's not a question. It's the answer. Youngstown State University. No lie. Oh, never stop learning. Life never stops teaching. Education equals power. Once you have it, No one can take it away. No one. No one. education opens doors by asking the hardest questions. Justice and peace. Answering our biggest challenges. Because we can never stop learning. No matter who you are, where you are, or what you are. Wisconsin, number 55, Megan Schultz. And coach number 47 for 7 season is Caleb Arias.
School bottom takan dengan ni mah dari school rong sangat pengen elementary school ha hanin yang hani field trip an nei thina an nei na hun jo chola dang dang a nei ve thung thina ni yan zit tu te ve nu le pa zi thei thei ni ko man thwa ya lai đất đẹp dễ này là bây giờ chụp máy lâu pháp máy nấu bọc đẹp để trong school trong lưu diễn thì đã thì lâu nhỉ